hebat-hebat sabuh kampung Aceh yang mulianya kon gara-gara namuh di Aceh. Hebat Aceh kon hanya gara-gara na sawit, kon gara-gara hanya na pinung di Aceh. Hayu Aceh kon hanya gara-gara di Aceh na batu bara, kon hanya gara-gara di Aceh na gah. Di Aceh kon legah mi, walaupun si gagah habis gah hotel kebah Honda. Tanyang leurung para-paranan jak beratnan kuba plung habis gah. Tapi gah Aceh muliakan karena gah, Aceh muliakan karena muh, Aceh muliakan karena tambang, Aceh hebat kon gara-gara karena na sumber daya alam yang melimpah. Tapi Aceh hebat nanggro kutanyo mulia gara-gara nanggronyo kenubah ulama, kenubah syuhada. Sampai jinau ubena kampung-kampung di Aceh, asai kampungnya na tengku lang kampungnya, na ulama lang kampungnya terkenal walaupun hantom mutajak pi kampungnya. Pakan tak tepat tengku kerut lintang, ada kalanya kadang hantom mutajak pi kerut lintang, rupanya ideh na ulama Abu kerut lintang, Allah maghfir lahu. Pakan tak tepat matang perelak, rupanya di matang perelak nasira ulama Abu Wahab matang perelak, Allah maghfir lahu. Pakan tak tepat luk ni bong, kadang hantom mutajak pi tak dengar-dengar sagai. Oh rupanya awak di luk ni bong na ulama raya Abu Daud luk ni bong, Allah maghfir lahu. Paluh gading pakan tak tepat, rupanya na Abu Paluh gading, Allah maghfir lahu. Pakan tak tepat belang beladeh, rupanya na ulama raya di belang beladeh, murid daripada Syekh Abuya Mudawali. So Abu tu belang beladeh, Allah maghfir lahu. Pakan tak tepat sama langa, rupanya inan pihna ulama raya Abun Aziz Samalanga, Allah maghfir lahu. Tanuh Mirah, pakan tak tepat Tanuh Mirah, kadang-kadang hantam mutajak api. Jangankan ladom utanuh mirah, utanuh hanawa galam pernah tajak. Tapi tak tupat tanuh mirah, na tak dengar-dengar tanuh mirah, rupanya inan pihna ulama raya Abu Tanuh Mirah, Allah maghfir lahu. Tajak kenau pi dia jaya Kuta Keruung, na Abu Kuta Keruung terkenal kampung Kuta Keruung gara-gara Abu Kuta. Tajak kena Sulimum, na Abu Sulimum, Allah maghfir lahu. Tajak ulai titi, na Abu ulai titi. Tajak kudeh laju lamno, na Abu Ishaq Ibrahim lamno, Allah maghfir lahu. Tajak kudeh tupat lam terus melabuh saboh dayah kepimpin le sira ulama Abu Ya Nasir Wali, Allah maghfir lahu. Kudeh tupat laju tajak terus labuhan haji ideh pihna ulama raya Abu Ya Mudawali, Allah maghfir lahu. Tajak Indrapuri, na Abu Hasballah Indrapuri, Allah maghfir lahu. Tajak Kurung Kale, na Abu Hasan Kurung Kale, Allah maghfir lahu. Tajak Ulanggian, na sidra ulama raya yang luar biasa, hidupnya di awal daripada abad 19, yang kadang tanya Aceh sabe-sabe tak buat kitab dronian, tapi ada kalanya lado murung hantam mengejar api bak kubu dronian. Sidra ulama raya daerah Drawanu segalam lahelung, segalam lahir Drawanu, segalam lahir Madrawanu, segalam lahir ayah Drawanu. Nah, sidra ulama yang luar biasa, sidra ulama sufi terkemuka, hebat namanya. Kon hanya ituri tingkat Langgin, kon hanya ituri tingkat Aceh, tapi ituri tingkat dunia. Nyan kehnyan sidra ulama gampung dronyo, yakni Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Khatib yang lazim kun leurung dengan Tengku Syik di Simpang atau Tengku Syik di Langgin. Teman sahabatnya sidra ulama raya kiban tingkat raya keulamaan letak kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Tengku Syik di Langginnya. Di antara kitab yang populer bak ketanya nan kitabnya adalah Dawaul Qulub Minal Uyub. Kitab Dawaul Qulub bahasa tanya Dawaul Qulub, ubat hati daripada aib yang nak ketanya. Sabuh kitab Dawaul Qulub, lalu kitabnya hanya dicetak ke draw aku
Gepusapatlah kitab-kitabnya oleh sirah ulama raya asal Aceh bernama Syekh Ismail bin Abdul Muttalib Al-Ashi. Gepusapatlah 8 buah kitab yang gebuhnan dengan Jam'ul Jawami' Al-Musannafat. Kitab yang ketujuh Dawaul Qulub Minal Uyub, karangan ulama Tengku Syekh Dilanggian, urang kampung dro ne mi na senang ne, na bahagia ne, na bangga ne. Kiban han bangga long mantong yang kon urui no bangga pulom dro ni hino pasti lebih bangga lah. Kiban han bangga maka jih munyo bangga tu anak je ka ulama ya jubut. Oi. Ayo but. Ayo but. Oh tiak ayo. Oh enggak. Ba abon jut. Dayah inolah kampungnya jut. Di Lung Putu silahkan. Pulam Lung Putu. Lung Putunya kan daerah luar biasa ka berkembang laweknya. Pidia Jaya Nanggro Musyuhu. Rata lampuh bangunan kana. Rakyat Lungkalan cukup makmu-makmu. Anak muda pih masya Allah kompak lagaina.